Muthenya wa Jumaa, mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga na mbuto ya kiama kiu amurikite kaunti igiri irigainie cia Kisumu na Vihiga. Odinga ambĩrĩirie na kũrugũria mwako wa cukuru gĩcigo-inĩ kia ũmbunge kia Nyando Kisumu, na thutha ũcio kũrugũria cukuru ũngĩ mwake wa Kuiliba Luanda kaunti-inĩ ya Vihiga. Odinga na aruna ake kĩama-inĩ kia ODM magĩcera na ndũmĩrĩri ya kuha aikari a kaunti icio cierĩ na itarũ cia ithũĩro na Nyanza meyandĩkithie ta aikia a kura kwa ũingĩ. Wito yangu kwa watu yangu hapa, nataka kila kijana ambaye amehitimu umri ya miaka 18 ashike kura. Ujisajili kura ili wakati wa kupiga kura itafika 2022 tuwe tuko tayari. Mimi nasema ati tunataka kuleta mabadiliko kubwa uchumi mashinani. Hiyo ndio sera tunaleta sasa, ya kuleta uchumi chini hapa, pale ambayo tutaweza kujenga maviwanda hapa Luanda. Viwanda zitatoa ajira kwa vijana. Odinga ongereire ati wandĩkithia ũyũ wa aikia a kura na Kimumu ũrĩa ũbatiĩ gũthiĩ na mbere kinyagia kĩambĩrĩria-inĩ kia mweri ũkĩte warĩka nĩguo akanĩrĩra itanya rĩake rĩa kũhũranĩra gĩturwa kia president. Ili uwe na silaha, uwe mwanajeshi wa Gwambo. Nielewa vizuri nikisema about turn, forward march, fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire. Muko tayari? Watu wa Luhya msitanganywe na mtu yoyote, mukae chonjo. Mlichonjo, mlichonjo. Watu wa Saboti wamesema tupeleke baba kwa State House. Ninyi mnasema vipi? Nataka kuwa seneta wenyu, lakini nikiwa ndani ya serikali ambayo rais atakuwa ni Rais Raila Amolo Odinga. Sasa ile minyororo ambayo ilikuwa inazuia baba kuingia State House, tumekata hiyo nyororo. Ile jogoo ambaye sisi tunatambua, ukisema tuende asubuhi kumepambauka, ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Atongoria ya nĩmokĩrĩire ang'etheri a Odinga ihenya-inĩ rĩa gũtuĩka president wa gatano wa bũrũri wa Kenya. Mwingine yako ndani ya serikali na anatoka kule anapiga kifua hapa tio mambo ya handshake. Na watu ya Luanda hawawezi beba wheelbarrow. Huwezi fundisha mtoto mpaka university akimaliza unampatia wheelbarrow, hii hapana. Odinga agĩtwarithia na mbere mũrurumo ũyũ wa Azimio la Umoja rita rĩrĩ amũrĩkĩte kaunti cia gĩtarũ gĩkĩ kĩa ithũĩro rĩa bũrũri. Nĩ ahinyĩrĩirie aikari a gũkũ meyumĩrie na njĩra nene kwĩyandĩkithia ta aikia a kura. Komishoni ya mĩhaka na ithurano IEBC ĩkiuga atĩ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ ĩtanyĩte kwandĩkithia aikia a kura erũ makĩria ya 1,200,000. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma gũkũ Luanda kaunti-inĩ ya Vihiga, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.